Кенники кемге республикага бильярд билле хайденихер. Ол курдукты сирин жона олохтаа культура кинигер спорт салатыр тиен бильярдынан сөйлән жаргытыныр. Сунтарга ме бильярд клубарылынна. Сунтарга бильярдынан ойночу күнүнен эбиллер. Бу спорт көрүнгө эрде бордоңго устияга кутанага күндега ретерилер боллагына билген сунтар нейлегер анал бильярднай клуб арылына. Клубу Сунтар Урбанита Владимир Зеткенидзев арыйда. Бу 9 хитере тутуллуқта каттыгар жон удобный хаус боларын көрдік гараж тутуллуқта. Онна благоустройство такирехтах. Клуб аралыты республикатагы агас турнир терилине. Өрүләк быйга рахтан чугыстан ылжыт жон келеннер әгәрделен эттилер. Жокускай корот бильярдын федерациясын саячыта Андрей Никифора бу спорт көрүңөр саха сире кен көрүләгән бу курдук үлләстер. Республика Дальневосточный көрөктегене терияре жабыт. Ол көнеттен Россияга именно шимердемит команданы там көрөктө хәмет онлук жыгыта жабыт спортив министерство спорта линетна. Улус билердистары саңа жеренен өрүләре сүрдәк. Станислав Стручков агаяк саллагата бу спорт көрүңүнөн жарыктанан билген номно улус чемпиона. Клуб терилибите ой байын жоннар элбакке ойнур боло. Күрәктә хиләрин бу уже тоқкайын болохтар кийин хирге урукмен деревинелерден болар боллаган. Билген уже кийин хирге бол. Сунтар билердистары анал клубтанын сотуру кеменен саха сирен, онна Россияны бағылыға турдақтыра. Мария Кабельянова, Вячеслав Борисов, Саха телементі Сунтар.